go latela go rebolwa ga pegelo ya setlhopha sa baitseanape se se ka ga morero o malebana le phalaphala mo bekeng e fetileng boikuelo ja gore mopresidente Cyril Ramaphosa a leboge tiro go tswa kwa makokong a sepolotiki go akaretsa ditokololo dingwe tsa ANC bo ile magoletsa. Pegelo e fitlheletse gore go ka tswa gona le kgetse e presidente a tshwanetseng go e arabela malebana le khothoso ya kwa polaseng ya gagwe kwa Limpopo ka 2020. Fela SACP ya re pegelo eno e tletse diphoso mme e tshwanetswe go gwetlhiwa gore mopresidente a nne le tšhono ya go samagana ka botlalo le morero ono le go swetsa ka kgato e latelang gona le gore a role marapo. The SACP respects the right of the president to take the report on review, and this will contribute towards clearing what seems to be glaring flaws in it. Ka fa go jelengwe SACP ya re e tla netefatsa gore go nne le dipatlisiso tse di tseneletseng tebang le go bolawa ga moeteledipele wa maloba moswi Chris Hani. Chris Hani o bolailwe ka 1993 kwa legaeng la gagwe kwa Don Park kwa Eastrand mono Gauteng ke Janus Walus. Mrs. W always had a list and addresses of leaders, including Nelson Mandela, who had to go and be killed. She wasn't called to account about that list, and Chris was on that list indeed, which means that they wanted to kill more people. Mokhutlo wa re o solofela fa kopano ya komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ya ANC e tlileng go tshwarwa ka moso e tlile go atlega.